Soye tisa ina hakate mama tises oda amaa nkuna mnu ngodo ya kwa kata kimanga aonga kanasa reto yuwa atva katama ina ao hingok wanama yemba ifau ha ikop metani hedan naki ama pisi kayimang wa awa yemba nui atama napu napmau ina kuya kodi ka wasiatan ina Jesus yo Simon oye yemba fadiu na uye ina o Simon oy takutumana yemba na mamangka ha ikaw nda hawi yang huye ina Jesus yo yemba iye napme ina ma isa kuni kuwim o kwa ipaka nata o Simon oy takutuma yemba na mama penga yonga yang kana huye ina haya kodira na mungaru fisi hayiviye ina Simon o yat anga takuwima master na iwamnga tawe akafaina antakiyo nuwangiya iya nafiye nemefi mayiva kiyoti hetanka ki nta kuhanam tametem kodi qamamna aniwa pisi hava qanamana ina ya kodi qatnama ina fe angana meu ya wamngam kumang kakimangwa awa ya yemba fi upmetangwena ma anuto adrayama hampiya kutangwati ina wamngam kumang kakimangwa awa napu ina yemba vawinga mango ne ina awawe namna nataqima ina mapa aunga Simon Peter hingok wanama o Jesus o ya komnga awai na vauye ina takutuma na ndini nuyati mapiyama ninga fana ama ondi mapiyama ama okana ma ota kapmewa papa kimanga pisi hava ana yungama ina sepeti ya ime koka wao James oda John oda awao nga fo pupa kimanyi awao nga fo Simon oya kaipada wao ti Jesus yo Simon oy takutuma di iya mi hi anuwa ina nuwangoti ya tuwa yamta ndi kana wamngan yatan amai manangati ina ya yemba wao na mama haikaw na napunga ina neme okana manaima aoy kamda maimanga